Wait, Sabtu ni korang free tak? Aku tak free. Okay, free. Sebab Sabtu ni dia ada World Singing Day. Dia all are celebrating at Lala Port. Korang nak ikut tak? Korang tahu tak World Singing Day tu apa? Tak tahu. Apa tak pernah dengar pun ni. Kau tahu? Kau tahu kan? Tahu tak? Korang tak tahu ke? Saya tahu tak pernah dengar. World Singing Day is celebrated for unity and also mental health. Which is basically like they all sing along at the same place. Kau pernah pergi kan? Di tahun lepas. World Singing Day ni sebenarnya is celebrated every third Saturday of every October. Dia every year and dia international meeting event. So dalam 50 negara celebrate benda tu. Wait. Betul. Around 50 countries in the world. Kat mana je negara ni? New Zealand ada, China ada, Australia ada, India ada. Even like few states around USA. Kat Malaysia ada mungkin. This year Malaysia ada. This year Malaysia dekat Lala Port, Bukit Bintang. Tahun ni tahun ke-8 kami celebrate.